Bakunzi wa Mutarama TV, reka mbaramutse mwese mbifurije igitondo cyiza cyane, mbifurize kuramuka neza kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Reka nizere ko rwose mukomeje kumererwa neza cyane. Twinjiye muri gahunda z'amakuru zo muri iki gitondo cyo kuwa kane ku itariki 21 ukwezi n'ukwa munani umwaka wa 2025. Mwaramutse mute? Reka twizere ko mwaramutse neza, natwe twaramutse neza. Mushaka kutubwira aho muherereye murimo kutwumva, nako kandi twinjiye muri gahunda rwose z'aya makuru. Ndahera hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho bamaze iminsi 3 mu myigaragambyo yamagana bariyeri z'ingabo za leta ya Kongo. Ibya bihagaze bite? Kubera iki ibintu bikomeje kugenda bimera bitya? Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo akomeje gushimangira ko kandi ibimwe mu bikubiye mu ngingo bagomba kuganiraho idoha muri Katari by'umwihariko zikomeje guteza urununu, ndetse mu bigaragara byerekana neza yuko bwana Tshisekedi atigeze yishimira bimwe mu bikubiye muri izi ngingo z'amasezerano nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ni bimwe mu byamaze kugenda bigaragara cyangwa se bimwe mu byamaze kugenda bitangazwa, cyane cyane dore yuko aherutse kuganira na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Ububirigi mu ruzinduko yaramazemwo iminsi rwose agirira hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yihuta cyane akomeje kugenda atugeraho, rero akaba akomeje gushimangira ndetse anagaragaza neza yuko bwana Felix Tshisekedi Tshilombo ashaka ko ari umuntu ushaka gukomeza ibigendanye n'intambara cyangwa se uburyo bw'imirwanire, nyuma yuko kugeza amagingo aya ngaya asa n'ukomeje guca amarenga yuko zimwe mu ngingo zikuye muri ayo masezerano rwose atigeze azishimira, nk'uko by'umwihariko ako bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ibi byose ni bimwe mu bintu bikomeje gutera impungenge ndetse n'amakenga ku bakurikiranira hafi ibibera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko nanone turaza kugaruka ku bigendanye n'uburyo ibiganiro bya ibyidoha muri Katari birimo kugenda ndetse n'uburyo bihagaze. Bya biteye bite? Ese bihagaze hehe? Ese bigeze hehe? By'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turagaruka no ku bindi byinshi bikomeje kugenda bigaragara rero by'umwihariko muri kano kanya. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe kuri Mutarama TV. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyamuneka reka nkubwire ngo kanda handitse subscribe kugira ngo ube wa mbere mu bazajya badukurikira, ube wa mbere mu bazajya bakurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe, twibanda ko yagezwe bari kuvugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Niba uri mu Rwanda, nkwifurije ibihe byiza, nkwifurije kumererwa neza, nkwifurije gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Nkubwira ngo nyamuneka tanga igitekerezo kandi like ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Ikaze rero, nyemerera aya makuru rwose tuyatangirire by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo. Mu minsi mike ishize nibwo hari hamaze kugenda hagaragara by'umwihariko amakuru yagaragazaga ndetse akanerekana neza yuko hari bimwe mu bikomeje gutangazwa binashimangira ndetse bikanerekana neza yuko n'ubundi hari bariyeri zimwe na zimwe zikomeje kugenda zigaragara hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi Kivu y'Amajyepfo rero by'umwihariko ni igice gikomeje kugenda kigaragaramo icyo twakwita intambara ikomeye cyane. Ni igice gikomeje kugenda kigaragaramo guhangana gukomeye cyane by'umwihariko hagati y'impande zombi, yaba ku ruhande rwa leta ndetse no ku ruhande by'umwihariko rw'uyu mutwe wa M23. Amakuru akomeje kugenda tugeraho akomeza gushimangira ndetse anagaragaza neza yuko intambara ikomeje kugenda igaragara muri bino bice, by'umwihariko ikomeje gutuma ubuzima bw'abaturage bujya mu kaga. Usibye kuba kandi ari intambara nanone ikomeje kugenda ihanganisha impande zombi, binavuga ko abaturage bakunze guhura n'ibibazo bikomeye cyane, aho basahurwa ibyabo, abandi bakicwa, abandi bagahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Nk'ubu tuvugana, amakuru akomeje kugenda tugera aravuga yuko abaturage bo muri teritwari ya Mwenga ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bamaze iminsi igera muri 3 bamagana bariyeri nyinshi zashyizweho n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ndetse n'ihuriro ry'imitwe y'abazalendo. Societe civile ikorera muri Mwenga irasobanura ko ingabo za LDC ndetse n'abazalendo byashyize bariyeri by'umwihariko mu mihanda myinshi cyane zifashishwa mu gukusanya imisoro itemewe n'amategeko.
Ni muri urwo rwego rero by'umwihariko kuva ku itariki ya 18 Kanama 2025 abacuruzi bo muri ibyo bice bitandukanye byo muri teritwari by'umwihariko nka centre ya Mwega, Kibumba ndetse na Arugushwa bafunze amaduka yabo by'umwihariko mu rwego rwo kwamagana ingabo za EDC ndetse n'abawazarindo. Umuyobozi w'isosiyete civile yitwa Sami Elongele Itebo yagaragaje ko ikibazo cya bariyeri zikusanyirizwaho imisoro by'umwihariko mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyagaragajwe kenshi by'umwihariko n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano, ariko kandi ko habuze ugikemura. Uyu muyobozi yasabye izi bariyeri gukurwaho by'umwihariko kuri iyi mihanda kuko rero zibangamira umutekano ndetse n'imibereho myiza y'abaturage nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ariko ku ruhande rwa leta nk'uko amakuru akomeje kutugera bivuga, ku ruhande rwa leta ingabo za leta zo zivuga yuko by'umwihariko bashyiraho bariyeri mu rwego rwo kugira ngo baburize hamwe cyangwa se by'umwihariko babashe kuba batangira ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye bishobora kwifashishwa cyangwa se inzira zimwe na zimwe zishobora kwifashishwa n'umwanzi mu bikorwa byo kugira ngo babashe kuba by'umwihariko bagera ku ntego zabo. Bakavuga ko ibi bikorwa rero bikunze kugaragaramo icyo twakwita ibikoresho, kunyuzwamo ibikoresho bya gisirikare nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Reka kandi nkubwire yuko ubu tuvugana Doha muri Qatar impande zombi zikomeje by'umwihariko kwinjira muri gahunda z'ibiganiro. Ni ibiganiro kugeza amagingo aya ngaya buri wese afite amatsiko ndetse no gutekereza ndetse no kwibaza igishobora kuvamo. Icyakora ibi biganiro bikomeje gutera inkeke kuko ku ruhande rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bamaze gushimangira yuko rwose ingingo zikubiye muri aya masezerano by'umwihariko zitabanyuze nizatanzwe n'umuhuza uyoboye ibiganiro ari we Qatar. Kugeza amagingo aya ngaya Qatar ikomeje gushimangira umuhate wayo mu kugerageza kumvikanisha ndetse no guhuza impande zombi, ubundi hakiyongeraho igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zifuza ko impande zombi zagera ku mahoro arambye. Ariko kugeza amagingo aya ngaya ibikomeje kugaragara ndetse n'ibikomeje kugenda bitangazwa bikaba bikomeje kugenda by'umwihariko bituma abo hirya no hino ndetse binatuma abakomeje kugenda by'umwihariko bashimangira ndetse banagaragaza ibingibi byose. Bakavuga yuko ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi ibintu bikomeje kuzamba bo ubwabo babifuza by'umwihariko baba bashaka n'ubundi gukomeza kwinjira mu biganiro. Bivuga ko ingingo ya mbere Bwana Tshisekedi yaba aherutse kunenga ari igendanye no kuba kugeza amagingo aya ngaya ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo baba baratanze by'umwihariko gahunda igendanye no kuba baba bashaka baba bashaka gahunda yo kugira ngo bakore igisirikare by'umwihariko gihuriweho cyangwa se special force ihuriweho nk'uko twari twabigarutseho. Ibi rero bikomeje gutuma abantu benshi bakomeza gushimangira yuko Bwana Tshisekedi mu bintu yaba adashaka kumva by'umwihariko ari bimwe mu bigaragaza ndetse no mu byerekana neza yuko yaba adashaka kumva ikintu cyose kimusaba guhuriza hamwe ingabo za M23 ndetse n'ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyindi ngingo adashaka kumva by'umwihariko ni yuko ashaka kurekura abantu biganjemwo abagera kuri 700 bafunzwe, ariko kandi bakaba bikekwa ko ari abakorana n'uyu mutwe wa M23, akaba adakozwe ibigendanye no kubafungura amasezerano atari yagerwaho cyangwa se ngo izi nyeshyamba zive mu bice zamaze kugenda zifatwa. Ibi byose rero ni bimwe mu bikomeza gutiza umurindi ndetse no gutuma abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bashobora guhura n'ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Kugeza amagingo aya ngaya rero Bwana Felix Tshisekedi Chilombo by'umwihariko nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga, ibikomeje gutangazwa nawe by'umwihariko byagaragajwe nanone na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga by'umwihariko wa Qatar, wavuze yuko rwose ibikubiye muri aya masezerano by'umwihariko Bwana Tshisekedi atigeze abyumva ndetse atanabyakiriye neza. Ibi kandi bigaragaye nyuma yuko impande zombi noneho zaba zemeye kohereza by'umwihariko intumwa Doha muri Qatar nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga cyangwa se nk'uko bigaragara. Mbere gatoya rero impande zombi zasaga n'izatsimbaraye ku kohereza cyangwa se kurungika by'umwihariko intumwa muri Qatar, ariko kugeza amagingo aya ngaya impande zombi zamaze kugenda zibishyira mu bikorwa nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga.
Ibi byose rero bikaba bikomeje gutera impungenge, bikaba bikomeje gutuma abatari bakeya bakomeza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Bwana Tshisekedi mu kiganiro n'abanyamakuru, uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi yagiranye n'abanyamakuru i Kinshasa, we yashimangiye yuko rwose Bwana Tshisekedi atigeze anyurwa na zimwe mu ngingo zikubiye muri ibyo biganiro bagomba kugirana muri Qatar, bigaragaza neza yuko Bwana Tshisekedi yaba by'umwihariko ashaka ubundi buryo. Ibi kandi bikomeje kugaragara mu mpande zombi kuko zikomeje kwitegura intambara, ibyo benshi bavuga yuko rwose ari ukugerageza kurenga kuri ayo mahame cyangwa se by'umwihariko kurenga ku gahenge ikemeranyijweho. Ibi bigatuma abakurikiranira hafi iyi ntambara ikomeje kugenda ibano ku butaka bwa Kongo, ibintu bikomeza guhindura isura ndetse no gufata indi ntera nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho abivuga. Ibi byose kandi bikomeje gutera impungenge ndetse n'inkeke. Turagaruka mu kanya kubikubiye by'umwihariko muri gahunda zikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati ya Israel ndetse na Palestine, by'umwihariko ku mutwe wa Hamas muri Gaza, ndetse n'ibikomeje kuba hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine.